Cvetni pozdrav, dragi baštovani. Prethodni video da sam pričao kap po kap zalivanju izazvao je dosta komentara, dosta ljudi se javilo, zahvalilo zato što će tokom leta i kad budu na godišnjem odmoru moći da zalivaju živu ogradu, tuje ili bilo šta drugo. Vidjeli ste kako je to lako montirati, ko od vas nije pogledao, nek se vrati, pogleda, spase biljke i jednostavno biljke koje su godinama rasle, da ih sačuvamo tokom ovog vrelog leta. A ono što je dosta vas pisalo i šta hoću sad da odgovorim svima vama koji ste to tražili, da ispričam kako napraviti zalivni sistem za balkonske žardinjere. Znači ovdje u ovom slučaju baš su muškatle u pitanju, imamo pored ograde dosta žardinjera sa muškatlama, imaju i druge saksije. Kako da sad to povežemo i skratimo vreme zalivanja? Znam, svima vama nije lako svakog dana odvojiti vreme i zalivati cveće. Nije dobro kad cveće zasuši. Dosta vas, znam, komentariše i piše zalijemo. Nije isto kad biljka dobije vlagu svaki put kad joj treba i tako napreduje, ili kad dobije samo minimalno vlage da preživi, da tako kažem. Onog trenutka ako se jave oscilacije u zalivanju, velike oscilacije, to zna da utiče da biljka izgubi cvet, da smanji cvetanje. Ovako kad imate ujednačeno zalivanje, mnogo će bolje biljka napredovati. I sad hoćemo da prođemo i pogledamo kako da to praktično uradimo i svako od vas to može ispratiti i u zavisnosti gdje se nalaze žardinjere i kakve uslove traže, tako ćete moći da sami napravite zalivanje. Evo konkretno u ovom slučaju žardinjere vise ne na vrhu, da tako kažem, ograde kao što obično to bude u gornjoj zoni, nego su spuštene niže, tako da ćemo sad organizovati i provlačiti crevo kako ćemo lakše zalivati i prosto nema ograničenja. Budite svjesni kad uzmete i pokušate da uradite, naći ćete načina. Vidjet ćete da neće biti teško. Probajte, pokušajte i skratite vreme i način održavanja. Kad jednom postavite ovako zalivni sistem, 10-20 godina će moći pomoću njega se zaliva, tako da vredi truda i rešavate i skraćujete vreme zalivanja. Često smo radili to u hotelima, restoranima, tamo gdje ima puno žardinjera i saksija. Mi smo montirali taj zalivni sistem i evo godinama funkcioniše, znači radi i drugačije ne bi mogli da održavaju, malte ne, ako se uzme vreme koliko svaki čovjek treba da provede zalivajući i kad se uzme ljudski faktor nije lako svaki put to dobro uraditi, razliva se. Idemo da pogledamo sad kako ćemo to praktično uraditi da bi vi vidjeli kao ideju i mogli vi da realizujete i molim za informaciju kasnije da nam se javite, pišete slobodno ako bude bilo kakvih potreba za pomoć. Kada pravimo zalivni sistem za balkonske žardinjere, uglavnom je veći razmak između žardinjera i onda nećemo da nam voda teče bez potrebe na one kapaljke koje imaju ugrađenu u sebi kapljače, već uzimamo ovo crevo koje smo rekli od 16 mm kvalitetno, koje nema na sebi kapljače i montiramo specijalne kapljače koje idu u svaku saksiju ili žardinjeru. I tako voda koja prolazi kroz crevo ulazi svaka kapaljka, svaka žardinjera, odnosno ima svoje kapaljke i vidjet ćete kako to povezano može dobro da zaliva. Lako odjedanput se zalivaju sve žardinjere i ono što želim da vam kažem, to jeste možda malo više rada u odnosu na ono kap po kap, ali skratit će vam vreme u zalivanju, više se isplati da jednom se to dobro uradi u zavisnosti od vaše terase, balkona ili mjesta gdje se nalaze žardinjere. Sami ćete vidjeti i pokušati da osmislite taj prostor. Ono što ja napominjem, mi uvek kod nas u Garden prodavnici imamo sve ove artikle pojedinačno što vam treba i tako da lako možete poručiti kapljače, creva, sve ono što vam je potrebno za zalivni sistem, a sami ćete osmisliti onaj deo, vidjet ćete kako je to, na šta da obratite pažnju i kako to da uradite. A idemo sad na licu mjesta da pogledamo kuda ćemo da provlačimo crevo i kako to izgleda u našem konkretnom slučaju. I evo ovo crevo od 16 mm kvalitetno koje nema u sebi rupice, znači mi ćemo praviti kapaljke i kapljače. Ovo je sa zadnje strane ograde, žardinjere se nalaze sa spoljne, znači treba sad da vidimo kuda će da prođe crevo i da kapljačima povežemo sa žardinjerom. Gledamo sad gdje je najlakše, gdje će
najmanje da smeta. Ako idemo uz ovu ivicu, imamo nezgodan ovaj prelom ovdje uz svaki od ovih stubova. Znači, po meni najbolje ćemo ići dole da spustimo samu ivicu grede, će biti postavljeno i to će dobro držati, a kapljači će ići odavde prema svakoj žardinjeri. Idemo da to povežemo. Razvučemo crevo celom dužinom. Pokušajte da ga odmah razvučete i raširite, mnogo je bolje pre nego što počnete da ga pričvršćujete. Jer kad se bude oseklo, ono će se potpuno ispraviti. Kad ste ga osekli, onda ga razmotate skroz. Razmotate ga da se potpuno ispravi. Nemojte ga prelamati, nego ga lepo ispravljajte okretanjem onako kako su krugovi, da tako kažem. Tako okretanjem ćete ga ispraviti, da se ne bi lomilo. Ono je čvrsto i da se slomi nije strašno, vratit će se, ali pokušajte da se što manje, da tako kažem, fizički lomi. Evo počinjemo sa ovog kraja balkona, znači tu sa ove strane imamo jedan kratki deo od jedno 4 metra i 2 žardinjere, evo koje su, rekao sam koje, evo vidjet ćemo sad s ove strane, znači 2 žardinjere, 1 saksiju. Prvo ćemo odatle početi, da kažem, sa kraja creva i provlačiti ovdje dole, gdje sam rekao, u samu ivicu ograde. Ovdje imamo, vidjet ćete kako ćemo rešiti ovaj deo gdje je krivina, da tako kažem, ili 90 stepeni ugao. I evo, kao i prošli put na crevo, kap po kap, i ovo crevo što nema kapaljke ima ovu osmicu na kraju. Znači, pošto će tu biti kraj creva, jednostavno ova osmica presavije se, uvuče se u ovu osmicu i to je kraj creva. Tako se rešava da sam kraj, znači ne morate ništa posebno, tu nema kapanja i taj je zatvoren deo. Sad postavljamo crevo uz ovu ivicu, kako smo rekli, dole, da bi držali odatle, mogli da montiramo dalje u žardinjere. Pre nego što počnem da pričvršćujem, rešim ove uglove. Vidite ovdje u ovom uglu oštar ugao od 90 stepeni, ovo crevo ne može da se savije. Nije dobro da ga tako savijemo. I zato postoji ono što sam i prošli put pokazao, te krivine od 90 stepeni, tako da ćemo oseći crevo i staviti krivine i tako ćemo bolje pričvrstiti. Znači, odmerimo koliko treba da bude ovo crevo dugačko, tamo dakle će da idu kapaljke. Crevo se lako seče sa baštenskim makazama, preseče se crevo, lako je. Ja koristim ove kvalitetne makaze zato što su one dobre, pored toga što služe mi u bašti, služe mi za sve to što je potrebno. Kad sam odsekao, znači sad stavljam u smeru kazaljke na satu, okrećem ovaj luk od 90 stepeni i tako ga skroz navučem da prođe sve ova 3 učvršćenja koja služe da voda ne bi mogla da se izvuče. Evo vidite, znači crevo smo navukli okretanjem kazaljke na satu, navukli smo skroz, to je dobro. Sad drugu stranu creva stavljamo sa ove strane, isto tako u smeru kazaljke na satu. I evo sad ovim obujmicama koje su, s obzirom da je drvo u pitanju, vi ćete u zavisnosti da li je metal moći da koristite neke druge, one trakice ili bilo šta drugo, znači samo kako fizički pričvrstite to crevo da stoji, da ne pada, da bi moglo da se montira prskači. Bitno je samo da drži fizički to crevo, da stoji i to je jedino što treba da ima ulogu ovaj držač. I mi smo, s obzirom da je drveno, evo mi ovim načinom pričvrstimo. I evo sad kad smo ispravili crevo, sad samo ovim držačima zakivamo. Razumem, evo supruga mi je već rekla bolje da je ovo crno boje u odnosu kao i ovo crevo, ali ne postoji, bar ja nisam našao, vidjet ćete vi. Uglavnom kažem, obično to se vidi onda kad se radi. Kad se završi, to se više i ne vidi toliko, ali ono što je važnije da će biljke uspješno biti zalivane.
I evo sada kada smo pričvrstili to crevo dole dovoljno razvučeno, nije presavijano, razvučeno, znači sad nam prestoji samo da bušimo i postavljamo kapljače. Ono što treba da znate sa ovom, da tako kažem, supicom, rezancima, oni su naoštreni, ova kapaljka se okreće isto ne u smeru kazaljke na satu. Znači tako se okreće i tako se dobro, da tako kažem, navije na ovu kapaljku, provučemo tamo gde je žardinjera i pobodemo u zemlju. Evo sada, znači, prvo provučemo kapaljku, stavimo na ovu žardinjeru, idu 2 kapaljke. Stavimo kapaljku, nemojte stavljati u ovu zonu što je nakrenuta žardinjere, nego u ovu bližu i između korenovog sistema, znači gurnemo kapaljku na to mesto i ova supica ima dosta prostora da dođe ovdje do mesta gdje ćemo je pričvrstiti sa ovim crevom kroz koji dolazi voda. I evo tu ima način kako se to radi. Debljina ove cevčice je 3 mm. Burgiju koju budete stavljali možete da stavljate 2. Dovoljno je. Znači probušite, vodite računa samo da ne pritegnete mnogo, pošto je crevo relativno mekano i lako se probuši, da ne probušite i donji deo samog creva. Znači lagano pustite i samo malo probušili smo. Da bi mogli da stavimo kapaljku u crevo, obavezno morate koristiti klješta. Ne možete rukom to uraditi i sad samo ovdje u mjestu gdje stoji, gdje je rupa, to klještima uhvatite ovako otprilike 4-5 mm čvrsto crevo i gurnete u ovu rupu koju smo probušili. Samo smo lagano gurnuli i to je dovoljno da je ušla ovaj kapljač. Možete gurnuti sa stanje strane da manje smeta i možete čak ovaj kapljač i ove crevo iskratiti. Tako ćemo povezati sve saksije i stavljati kapljače u svaku saksiju. Kažem, ove žardinjere stavit ćemo 2 kapljača. Za saksije pojedinačno ovako, bilo da su 19-ice, 20-ice, 25-ice, nebitno kao ove, stavljamo jednu kapaljku, prođemo i napravimo mjesto tako da će ova tamjanika, evo čim se ne dotaknu kako miriše, tako da uvek volim taj miris tamjanike. Pored toga što je dekorativna, ona je jako i mirisna. Znači jedna kapaljka će biti dovoljna za tu saksiju. Isto bušimo za nju i idemo dalje. Tako jedno po jedno crevo postavite kroz sve žardinjere i idemo sad da vidimo kako ćemo da povežemo, kako ćemo da pustimo vodu i da vidimo kako to funkcioniše. I evo, znači gore je balkon, gore su žardinjere. Sada spuštamo samo do donjeg sprata da bi napravili priključak za ovo baštensko crevo koje ćemo dovući da prikačimo. Sada pravimo priključak za baštensko crevo, isto kao za ono crevo kap po kap. Imamo ovu brzu spojku, u stvari ovaj deo za brzu spojku, znači njega isto samo navučemo na crevo u smeru kazaljke na satu. Sad namestimo ovu spojnicu za crevo kap po kap da možemo da pustimo vodu. Možemo pričvrstiti uz oluk ili negdje kako nam stoji, možemo iskratiti ovo crevo, ali gledajte onako kako vama odgovara. Možete, u slučaju da nemate česmu kao mi što imamo na polju pa ćemo dovući baštensko crevo, možete namestiti tako priključak negdje, a na primjer ako imate pored prozora, pored kupatila gdje možete samo jedno pače običnog creva baštenskog napraviti za mogućnost da dovedete vodu do ove brže spojke. Ako želite da napravite mogućnost da zalivate, a niste tu, možete staviti čak i neku kantu od 15-20 litara, podići malo na visinu da napravi prirodan pad i onda povezati sa tim crevom. Ovdje u našem slučaju crevo je, znači gore je balkon, ali imamo česmu u dvorištu, tako da ćemo samo priključiti na ovu česmu i pustiti vodu. Znači ovdje u ovom našem slučaju imamo motalicu sa baštenskim crevom, samo sad vučemo ovaj drugi deo, jedan je otišao ka česmi, a ovaj deo vučemo do ove spojnice gdje ćemo prikačiti na ono crevo koje zaliva žardinjere. I evo, nismo pričvrstili detaljno, vidjet ćemo kako stoji, pa ćemo ga kasnije pričvrstiti u željeni položaj. Sad jednostavno što treba da uradite, samo kliknemo na ovu spojku i
povezano je sa baštenskim crevom i sad nam predstoji da pustimo vodu. Isto znači kao i ono pustanje vode za crevo kap po kap. Nemojte pustati jak pritisak. I evo vidite kad smo pustili vodu već na kapaljke natapaju žardinjeru. Otprilike vremena, ako me pitate koliko vremena treba da radi, pratit ćete po tome koliko brzo ispusti žardinjera vodu na dnu, s obzirom da je to zavisi od vrste treseta. Ovdje je kvalitetan ovaj treset, on će dobro upijati vodu. Otprilike neće trebati više od 10 minuta zalivanja. To je sasvim dovoljno da zalije sve saksije i vidjet ćete po tome da li voda se spušta. Ovakvim načinom zalivanja će se kapilarno proširiti skroz. Vidjet ćete ovdje gore na samoj žardinjeri deluje da je zaliveno samo gore jedan krug manji, a dole će supstrat biti potpuno nakvašen tamo gdje je korenov sistem biljke. Tako da će ove muškatle odlično napredovati kad dobiju ovakvu vrstu zalivanja. I evo muškatle koje su, kažem, visoko, ne možemo ih lako zalivati, mora da se nosi voda. Sada smo to rešili i pogledajte, znači ovim delom crevom koji smo ovdje priključili, spušta se i spaja sa ovim crevom baškenskim i tako će ići zalivanje. Tražilo je malo vremena, strpljenja da se to uradi, ali sigurno mnogo manje nego 2 zalivanja. A zamislite koliko ćete sad uštediti vremena tokom cele godine, narednih godina prilikom. Kad budete trebali da pripremate žardinjere za zimu, samo izvadite kapaljke, svaki put normalno i kad izvučete sva voda izađe iz sistema, tokom zime sme da ostane, niti ima vode unutra, niti će šta smetati. Tako da naredne godine ponovo samo kapaljku u žardinjeru. Rekao sam, obratite pažnju da onu kapaljku uvrćete na onu cevčicu, tako će mnogo bolje ići voda, neće curiti, nego će onako se slivati niz samu kapaljku. Sa ova 2 videa koja su bila zalivanje kap po kap i ovo zalivanje balkonskih cvjetnica, pokrili smo taj deo zalivanja i svega ono što ste tražili da snimimo. Potrudite se, napravite tu mogućnost, možda ćete vi napraviti neku lakšu varijantu, vidite kuda ćete provući crevo, kako ćete ga napraviti, pričvrstiti, ali sve je to manje važno od onoga koliko će vam lakše biti za samo održavanje i zalivanje biljaka. I na samom kraju da se zahvalim svima vama što komentarišete, pomažete nam u načinu i onome što bi trebali da snimamo i što želite da saznate. Podelite drugima, budite hortikulturni, cvetni pozdrav!